akwa bakese bi ne ba Adom TV so Adom TV so bedwonju media so dia wo kansi won sempa isa kena no pensu ja medin de prof iki wala sa gudi catch back pe ana mesin kunya na me kono kwanten ko de sema wodo esaka ena no pensu bi e wo Ghana gudi eja so so ma msanyuma ku no miensa omna bom ska dwete me na no pe de nkomo no eba Kingdom Herba e de Kingdom garlic bitters ne Kingdom garlic capsules na ba obeso immune system no ejina mu pampen na fe pam ya de ahodo na fe so ne titi mu nyina so yifiri ho nyina Kingdom garlic bitters and Kingdom garlic capsules bondi ada on sentimi enka edru bia be ha adwene pa ntimi serew tembia na so sentimi ka Kingdom garlic bitters and Kingdom garlic capsules ebitia boa emane ama etian tutu yedi ama low blood pressure net to boa stabilize sugar level no so no pomodon sembeti ejina ye new Kingdom ginseng poa capsules ememedru edru ba kwa beti dia boa adwuma best no hwero ha na ekiri na still ugusu gina na so no the new Kingdom ginseng poa capsules monsanka bi eno so ebetia samboa chairman awoti ukromina no Pamagro, send a nema ACL con and a demo chairman, Timsrel, now Osaka New Kingdom Ginseng Poor Capsules CBF for men only, recommended for sexual weakness. Waist pain, ointment to panel conenim, Emanen Sam and Echia, a behagene, Monsanka New Kingdom Ginseng Poor Capsules, Bitia Bois, a producer Esther power, I'll be to their boy, Mamma, Etian to 2 year amount. Yet the tremendous capsules about Mana Duno. White fita na so di po candidates na chiwe doi e prapra himfi ho nyada ne yin carbon bia di fio na me ho so twan sa asante a chemenken ene e chairman ba no ka so nti oboa obetu am ho a tremendous capsules. This medicine works tremendously mansanka bi dem wa emaniama 822 ye enfama Kingdom Home Estate ede edan papa so na etua saba ye ka quality modern touch na fe san affordable dia Kingdom Home Estate omo HS bambo ho sem de oma yiri mu pampen se do no nitini ne tunya ba bia mfamfa eno pon ho electricity nyinam kania ne gina so ye san standby generators for environment e betia sabo a afi nso ne de om se e ba wa tutu mekafo ani tuen san che on chese kropon right after Latte Junction on sabe ka home Kingdom Home Estate na onen penfo etua settings so ne ni kan fa won say oh ha just some few meters drive food when you between sachem our Bri Botanical Gardens akohwe ani so ade woti force nso ben ho na afi Safari Valley Resort nso ben ho tete kwashi Memorial Hospital nso ben ho pomodon sem na atoba ha na se wote Kingdom Home Estate dia ene wanya bebi pa na etua santra nti krachifo asebenyado wanya skadwete bogafo eti aboche ne o ma wukrum anyano Kwenya ana abedawe Kingdom Home Estate dan papa ana yede abe nyame adoma ina yakobo ho adwa ho ne ahwaboa ema niema etia kuye diama yasetra Kingdom se friend that was 053 6149961 053 6149961 053 6149961 na on a Kingdom phone pay phone twen kuma ka Kingdom a wom se no challenger obienu a obetiminium edi eye chimpe ewudwumedi a omuguso edinum so ana the eagerly anticipated pick one game no arrival with the bank we a game pack games the chacha so kwetun samba boys dia edino enyasem keto kra body that so do between san gym o select numbers na from 1 to 36 na fi wetumi say twa na obetumi twa okita 1 Ghana cedis obetumi twa an kopem 350 Ghana cedis still obetumi twa na we 26 times we stake no mesel body that so do between gym dial star 946 hash star 946 hash all networks obetumi media to game pack games and I say obeko gamepackgames.com na fe wetumi ato game pack games in share so ko kredi abai mesel utimi twa dia na say ni kapa Adom TV so na no pa 9 am awia kataban so premto bre yesan ede draw na ebro na fe 6 pm anajo yesan ede draw na ebro nti wendi no pa obetumi dia wia wendi awia so obetumi dia nwumre obetumi dia no pa wedi awia na wasan dia nwumre ede account mi sampa no ye double salance abo modern da so on sabetumi san ka betumi aboa ema niama etian tutu dia ma ka game pack games a wase more mula more power ana fe National Authority 4.4 bomu ana omotech de hwa bo ma san hye so kwetun san ko unim fini nwotwe a mfa ho nyim chacha diwa oni betia puru so betia kokko wadwun betia hyehye itri betia san bomtia na wode adwene kakra etua san to wisa se chacha ho asem ka no na akoye ani ka sem kese pa wasana niema AC course we so ana migina na me de nenso nkomo no etua san jao a journey of 1,000 kilometers begins from very first step pensions here MFMV Côte d'Ivoire minute na enra first time a player score 3 goals in a match at 2022 na hwe Côte d'Ivoire minutes sena komone siko minutes ana Sergio Manucho your revolving and oscillating reporter dem komone 20 kama ma ho sena niema AC course first time a player share hat-trick na first time so a player share hat-trick na so otimi sampa oyintu sapientus or experience bebre our competition na say enra it was an interesting history ana 20 pm yemra games out 20 pm AFCON 2023 Group B Egypt and Ghana ebo 2-2 o sa kenzi kesi 20 jombo ni akoma na hwese na Ghana kensi no
esi course ehwe nim sen ka Ghana betinya 3 points but any Egypt for chen 1-1 e was sen nema esi course esi nipa mienu nam no munya nka mienu a omo chen 1-1 tino enu a e chen 1-1 ka no nti Chris Hughton after the game and no so den combo twin saba ya o cheche sen nema esi course na okope win pa na nka onya 3 points na fe Ghana for agina di na nka otimi di agini 2 ese ko peja ni meeting kakra but enu a we sem esi course na ya nesa Epiem no Chris Hughton, Black Stars of Ghana head coach and no boarding crew churches and na Messi koya e koye 2-2 El Sakins kesi etimesa to dwanim Mohammed Kudus say obi de yegos at bench ti enra yi ne ba so mra na de otimi sampa person na Messi koso anka Mohammed Kudus ama ka 2 goals at bench ati say Brant ne ba pow some be fa man of the match onye adwuma bi asa o but we person na Messi koso o ye tactical and it say enra ode ebo Ghana ema niema etuensan ko yie no Kudus edne nkomojae Mohammed Kudus ana atene canon bobo England ya team say de bofon ka like I said the ultimate aim is to win the trophy sa na Kudus humbina no kra hey chema wa she 2 goals for ya de jiu 2 else na niema Asia course Richard Ofori enso ana Ghana safest pair of fans o sobo sabo control fi aboante no so o dwane kra wutimi hu behwe na ne ready akwaji bi ntineja save yes sister bibia ankachi nyame adoma o betua san kwankomanim ma Ghana ma ya ne keveda kese ne tete ne omodo ne ntem yenko so enta o machi nyame adoma o mo betua ye the safest pair of fans for the senior national soccer team Black Stars of Ghana Richard Ofori say hwese Mexico so Ghana doubting Thomas's bebre what I say manfo nheda nyomu ni when I say ntia fe na mo beye bibia ma yaji o madi mo pa nti na manfo nkama komanto omyem we captain for the senior national soccer team Black Stars of Ghana and say the substantive captain and kasate bench ahwe obo coaches no amani ama etia koye o touchline nti no ne aba edi ama Ghana no yamram group A Equatorial Guinea Guinea Bissau etwom 4-2 ewa Kinsim na fe so Ivory Coast almost host nation omo transfer Nigeria anataya ebetwom ka ba ko mantimi ante ama otim se ampanura ohese na nema city na Ivory Coast for eyom game niti no na holiday e de students e wo na obi anko adwuma obi anso anko school nko Ivory Coast achi but Nigeria for kire Ivory Coast for bosumia idi akashia cheke na paya wo ma ache so otim se na nya nika e de mom boni akoma hwa agro ohese na setande se kwa otim sampa Equatorial Guinea for no mani abre chi Guinea Bissau for 2 Guinea teams baku Equatoria baku Bissau ana chese no ahwese na Mexico so Equatoria for no chire Bissau for no se omu Bissau nya de ombenya te koye 4-2 on omu player na share hat-trick nti Equatorial Guinea o maya de pa but group B first chese between St Pim ni Cape Islands so na Ghana ni on ball first omu any Mozambique na bebo nyame adom channel paramedic calculations ni between Sabro na phones na Mexico so na nyumi kra nyame adom a ye besense nkonya na yede nkomo ha create Sabro Cape versus Mozambique calculations no where's na city a na say ayedene ho group C Senegal ne Cameroon for the bebo so na Guinea enso ene Gambia enso ede aboso ehonom nanka ye hwe nim se yebetime tu faade ene atian san kire Ivory Coast na enamusi for Philippe 2 AK47 gunshot man ene Mavis Amanom Sesavonyo na omode nkomo ha create san ba but asemfidie no ya ka kwantum tinyame adoma bibia tutum kama besan babiu na yede nkomo no mo na atian san bro from inside La Côte d'Ivoire wedi esia na Machel P Basha no so say the eagerly anticipated pick one game no arrival with the bank a game park games modern that so betwa 1-36 na mess no say the TB uma na we apemo abo sampa we twa 1 Ghana cedis and kopem 350 Ghana cedis obedi 26 times to stake no a amazing pick one game no and a medium one dance dey achiro dial *946# *946# all networks na fa to be gameparkgames.com and so call internet no so a obetimi dey ato 9, 12 and 6 p.m. daily. A dreader copying queseda, draw the basso Adom TV so game park games so more mula, more power techri panel digimedi bro. National Lottery Authority from paying for techri. Uni moving or tram so I am found him. It's a chacha diwa, ubi heavy besesa, what I say, ube call a anti-clockwise, a hydrogen pa. Afe Kingdom Herba and a Kingdom Home Estate and so at techri pa. Kingdom Herba at the Kingdom Garlic Bitters and Kingdom Garlic Capsules number. A dunia Juma Setete, more than that sounds a bit kebi. New Kingdom Jensen Power Capsules and also a boy Juma no desappear, Bausan Kebi. Now here's in the Mexico, so boy Juma sa Emma Bibia Etienne to recommended for sexual weakness. Remember, do no.
afi tremendous capsules man de ne on set me ka bia sister chewa wa wie kura ultim sampa boam wa himfi ho no tim se the value the price beto so yin kan boni na me ho so asetan ya dika e ma chema ba ultim sampa obi on use na no da kura betim use na no na boam yi na yasum atia dwen Kingdom Home Estate dan papa no ma sande aba opedan atode a na Kingdom Home Estate more quality and affordable modern touch house ukwa ultim se facilities na ni kampa your CCTV cameras our environment nim electricity gina so and afin so kwa no nso eba kama standby generator horma and also ebetia sambo afi every botanical gardens just some few meters drive obetia ko ho na ko hwe ni so ade na afi boti force enso ben ho na afi Safari Valley Resort enso ben ho a eni na osatimi kama ebetia hwa abo ma osatimi kadan papa bi nti bogafo atia bochiri Kingdom Home Estate dan no afi o take room house abo bra so afi abanske bi so abedu nse na episode ya de ansa ni na obetia koto dan bi na aboa Emaniama Estia Kuye Ediama Cropon right after Lata Junction. On Sabitimi Aka Kingdom Home Estate. Obetia friend 0536149961. 0536149961. Na one Kingdom Home Estate. Indian South so Shemwa Emaniama 822 year enfamao. Within the Prof Iki wala sa good day catch back open of course. Evidence based presentation it message nyame adoma and then you after 10 yesenya eye kunya yebe sande nkomo kakra so etia sabro na fo husana ne ma se konti ya na wetimi atra Adom TV so yede nkomo awodo esa kan etia sabro sister Sandy be a guy who say o she inside o nkomo de banya asem keto in terms of entertainment and have de have doko but before then no health tips beba na fini ebetia aboa mu apomodon nsem no wetimi a hye ne den no and also yedi abro asana sister Sandy be a guy chiwe chale Adom TV so yede de biem kese obi twam afidi a we feature so wetimi tie bi na aboa eme nyina asum atumi adwen within the Prof Iki Wallace the act of being a good guest is to now to say goodbye.